banne tekel ka radio kartuman walle chinga jendang ro wuje jokka pai waro ron jendang ro wuje jendang ro wuje die jan ga dunna mai kele rur wa gai eh chaga pan kilo jan dial te kon ja chal mayo ke la te channel link ka social media te chalar gad kon te ka maga ta nyirol konti min chika dol kel ka korien min mo mapas honorable gar kolkong ameni madir shurta dengwat kami lar ke ken lar ke ne je no ne wi jinu wi dan kon dial ti kora made yatin ka chana na de yatin de kon dial par lab gad jinu sudan te dene nang ni jinu sudan nyam giru de te ke ne ta mayin te de kon wule chor jawo ken la ci de mel to uh, minani de lar yene din kon te ka asfale ma ji na ka supporters ni kunin kona tin jora ka yu ko ba na ba ka kuzakan kon ja asfale ma yu ta ko na ta ka kus ngai ko no kur wazni ko dialen konin takotin tet ka minan mi ya jien ba o jabe nyoz yen wona na wuni shi ka yen ka so sudan ka chet ka min taw jede kamrar ka loja kon ja asfale ma yu wuni ka kon da tele ngai ko je anne wur mate ka nian dangraw rei we ka to sudan mi cha cha la wur e wur ameni gwe de ke liu meni dal de ke liu ba gwe la wur cha de cha kimo je no la kin ti la wur me de wur me do nga de du ginu me te kon dial tin tan tin kon gad ginu sudan lue yankun tayib an wona na chi general bitaz fel ma yu chi lara no ramate kel ga kir yara ramato duele kata wen nyure de ma chala re jarolin kon la nyin ke yen chang yen jarolin kon la jor ke yu kir ko ya na re chi ni an wo ramungut kel ga kir ke jen petere me tan tin yara ram nyur duele kata wen nyure de ka pet ke min nguzi nani la nyan ka na ngwinde an ko yer yang nani na min de tin ko ane jan thode giran mu guri do mu shimo do shunga kula par shet ko ngu ma yeri ramani duele ka to wen nyure de ka mu mus ka pat shukron akbar botol general bita shurta ka mandir shurta bita nyorol konti royi nani ladije royi la lar ka wur ne de to tekel ka kir to la jor ka yu kir ko na ba na wod way mai ri ni to sha konda de duken as yalla ma yo ne ba bisruet tilo mi shal ka suret me de ko na de du wur mate ka nian dangrew re jinub sudan ele bete ka nian gen wan ka gen die dule ben ba roi du beling mu juli nian dangrew ya roi du de melium ajen wo be ko je nian dangrew de te ka jike nin ko ni te ka ko kon wunitin ko ni te ka challe mayo katile tu nuore me de ade du tu me jor ka yo neba yen jerol bita challe mayo tin ko nin ka be pot tin tepin amma le jawo ka ye afi meri kermis ka ye afi new year mi roni burin wanit ya ngayen wona ne kon cha kon lunga suret ka to sudan rei we ka to sudan men yen chap ko dialin konin chunkel ka ko support ni ko dialin konin chunkel ka pele mayo tan ye lon wona ne de kon ya ama jori kan ne tin konin goro ba wi jinu sudan ba chor pinye ken biduna malarka ne ti konin ti malarka ka rei we tin mi ne ken tin cham ka ne kon ken cham kon mi shimi ne ken lam ne ti ku ka ngwa ken mi ka ko ne de na de ka na ken cha kon de lunga de du kon ne tin konin ti pe shunga lar ka je kana pele mayo the deal win ka to sudan ka doftin konin makeken akur amal biya pele mayo be win min titin ti kon election ko to sudan ya lare general bitas pele mayo lar ka je kenen wona ne election mo ngang na kayo woni che kon bana woni lona ne lugo mo na mat chore ko de mo ne chore re de wonyo mun to kon te ba ko ja ko ba ko ngenya long kon je rolin kon te do ko yo mo ba je tuo cha ba tu ne je yen a kon tin ba ko je tu ko te ko bulu ko
do lar yen chap ko dial kulu ne dial in to kwa tin gul an wona na min lar ka jero lipin be ye wuna ne nyal ka ban nyanga yen wona ne batatu da man ci wan ne ke taw me lar ko yeme e jen to de tile kay metitin ka nyol ko ne jen wona ne wi jinu bi do no wuni to ba lar ke ne wona ne chawo bi cham ne je ba wala ne je ba kwa ka dial ba ka gwir nga a rich mo gwa chet ka rijin gurke at the coming president of the Republic of South Sudan, chairman and commander in chief of us Fiale Mayo, Your Excellency Dr. Rio Machaten Burungun, min mo rui mo gwa long ka South Sudan mo bigat jinub Sudan, baka par, baka nyur, labgan